میوانێکی من هەیە بڕێ ساڵح مسلم ئەندامێ دەستەیە هەفسەرۆکاتیە پەیەدێ ji bajarê Hesekê li gel me ye mêvanê me ye mamoste Salih êvar baş tu gelekî bi xêr hatî herkes dipirse çima di dema niha de ev şer rû daye li ser taxên Kurdan li Helebê sedema wê çi ye? êvar baş slavê ji bo temaşevanên xwe bişkî ma demê hana ku hîrotê de va êrişana têne kirin rastî demeke gelekî girîng e merî zanibe Girêdanê xwe bi peymanê hana ku li Şamê hatî nîqaşkirin bi wê re bû. Yani herkê ku dê êre Kak Salih bibûre dengê te baş nagihêje me دخوازم هفکاری من وی پرزگرک چهارسر بکنج بو کو پیامات بزلالی جی ام بگهینن حتی کو اف پرزگرک چهارسر دب بالی دکشینم سروان دیمنان دخوازم هندنگ جی ببهیزن اف دیمنک کو بریا دمک کم گهشتی بردستی مشخوا ایواره شفکتی عرده هند بینن کو چاوا توبارانه که تند لسروان هر دو تاخان تکرن نها میوانی من آمده کاک صالح مسلم اندام دسته هفسروکاتیا پیده دخوازم تو بردوامیه بده آخافتن خواست دما درکتنا وی شرید و دما دهاده چیه؟ بله اشتباه که ما گوتی یعنی هر کی که پیمان تن نقاش کرن یعنی شانده که مداره شامه اون رو داره تشتگی در دخانش بو کود قاسم واچه بنگه خواه بی آوه پیمان دهی آدار قاطی امضا کرنه بی کیفی وانش برده خواستن جه درکبن خواهی خلاص کن و بطایبتی جی ترکیش برتی ده نبش دار بون جشبر وی بچه‌ای بتخازن و هلوشینن یعنی پیمان هانا کوبان راحتی چکرن تخازه برای ایده آداره بید تخازه برای یکی نیسان بیجی دیده خویا کرن کوبانا لسر سوز خواه ناسا کنن لسر پیمان خوشی ناسا کنن باوری جبانا نابه کیچا کو فرصت دبینن درفت دبینن و چاقه ایریش دکن و یاجی نجارا پیشی تکرار دبه یعنی ورقص سوز پیمان دانه هبدو اونا جدی سبی ایریشه دکنه و با ایریشه آنها کنه جدی ایریشه که گله که هویتی ده یعنی براستی جهاده تلدار دنیا نیشتنه تگش که آینه ده تاغ کردانه معصوم انسان سبیل هنه تدور پیچ کره تخوازی اللہ تنه بکی یعنی تشتی آنها کلوه داره دبن نیل برای سوری چه بوی نیل سویده چه بوی اینجا خرابتر دبه تخوازن کسان بکشن تخوازن جنان ببن مالان تالان بکن کار قباتشته و بیتشتیجی دکنه حتی ندکنه خودن و پراتیکی جاره کدیم بمشینن لیاز خودم ویجی ببیجم یعنی باتشتی آنها کوی رو دبنگش که پشتی که فرماندار ترکی وزیر اوانی باروانی دپی که دا خویانی دا گوام دکی وانا تنه بکن دخوازه برا باشتی بید دخوازه برا بشار بید پشتی وی باشر را دست بکری یعنی لوی دانه پیچی هاتا دا گرتن جزبر وی اوی یعنی مثلا برجواندی ترکیه نه ترکیه خوازه به ماشینه داره باتشتا گلی کرد خوشک زانه به و از خوازم تشتی که ببیشم لبه داره برا اونجی باید بالی واده بیانده خوازم اون لسر ویجی بسکنن کرم بکن یعنی حتی نه احمد الشرف الورتلغه تنن احمد الشرع تنن و یا کده چوی پیوه تالی ما بیست تدی واجه و بیست که لقصره لی خستنه کشتنه نظام چکرنه اما جوه چقدر دیوانده حتی نه از ادعا دکم ادمین باید دیل هاتی گرتنه یعنی لجم ترکیه یعنی الشامه دیل هاتی گرتنه جبر ویاویج بکیفی خواهد کنه احمد شرع جدست بی کنه حتی ندر نکتی آخفتنه کتنه نکریه بخواست شرده به ورخص انسان سویل تینه کشتنه پیمان خراب دبنه پیمان آن آتی چه کرید دبن تهدید ده احمد شرع دکه درکه به دو گوتنام ببیجه حتی نه نیل سرچاشده کسی را ناخفیه ایجاز بروی او تشتی که از ادعا دکم ادم دیل گرته یعنی شامه گرته یعنی الانقره گرته ده دستوان ده و چاو که بریندار بوی گو بریندار بی را کرن انقره لیما جوه چقدر احمد شرع ناخویه برا درکه به دو گوتان ببیجه برا ببیجه کردان بکشن برا ببیجه کردان نکشن برا بی پیمان قبول دکم قبول نکم برا تشتی که ببیجه حتی ندار نکته ایجاز بروی اوی از تخمین دکم
شرع ديل قرتنا وتجدك وذكرنا جيش كيف يقاض ماشينا ظلام تركي والشامي ونشتنا أو فرمان عندنا كمالات جيش كتنا بكن قربكن بكوجن شيخ مقصود وبالكي ذرنا دين جيبكن ما مصالح نها إيريشا قدوان كليان قام داخبن إيريشا كجلكي تند للسرفان هردو تاخان هيا شيخ مقصود وأشرفية حتى كنجي هردو تاخد كارن لبرخوبدن لهمبري فان إيريشان بلنا قال الشيخ مقصود الأشرفية ما جرى بيشي برخوده دنا 15 سال جدا حضور 11 ده حثنا كارونا برخدانه در فتره الثوره خراب ده الثوره هين اصلا انا جي بيتر دم الرجيم داجي هم رژیم سروان داد و هم جوا کسی جهادی تروریسم سروان دادن تو کانون خب پاراستانه هم جوا باورن یعنی هم باورن که گل کانون به پاریزه کانون به خاشق خو اوج بره باشه به لما هون زاریان و جنان و دندر کامپه دندر با هر تاخان دا اویا مق او دکه اویا فکر به مرا چید که جبر بنا حتی نه فرق نکنه که زارنا جنن کالم پیرن هیچ که اندازه بر توپانه ایشش بروی امیوید کنه یعنی اینا کو چیش که ضمیر خواهانه وجدان خواهانه هیز نتوینه هیز دموکراتیکن این آب نتوینه که کانه من پیرا بین بسه نبان را بین بسه وانا گوش که بخواه آلت ناسا کنن به ترکی را بین بسه به ترکی را بین بسه تبا والتا خراب کریتی این چید که ترکی بسه کنین واتش که آنا کدبن گوش که برای ترکی دبنه مامۆستا ساڵح لە ئالیەکیدن هەن دیمەن هاتن بەڵاوکردن و کاروانێن ئالیکاریە بۆ دێرحافر و شێخ مەقسوود دەچن هەسەدەی لێ تەبلیڤی شەڕی ببە ئەگەر بەردەوام ببە ئالیکاری بێگومانە ئەنی ئەم بە حراوی ئەم ژێرە ئامادانە کو ئەم ببن ئەما ئەم تشتێکی ژێ حکوومەتی شامی ڕژە ناکەن نکانێت تشتێکی بێژە گشتی دەراوان دەکەن در او ببختی نجریه رادت ببختی خود که حتان ریرو تشتی که خوی راست نانه بس من او مامۆستا ساڵح ئەگەر شەر بەرفرە بوو لە سەر تاخان و بەردەوامتر بوو وێ هەسەدێ قەسەدێ تەبلی شەر ببە ئەمۆی نەزانە و بریارە عسکەری دمینێ این لەشکەری دمینە ئەوەی ئەگەر چ بریارە بدن ئەم نەزانە هەول هەنەش بۆ ڕاوەستاندنا شەر هولدان أنا قال لك جانا أولا إلهام أحمد وكون زاني روسيرونا جرك كواش ردر كتير خازه بون را تماس كذا خازه بون را باخفه نابين كاري بكي بس باخفه حتى نا برسيف ندانه كي پاشگاه دکر ناخازن رونن يعني دخوازه بحكومتي را باخفه لحكومة حتى نها برسيف ندايه بله برایدار حکومت را ایهانا کو بریارستاندی ایهانا کو کانون بسکنینن اول الهام بار قصابون را دخوابت ادخوازه کو به یکی رو نجی را ببیششت درد مبایه حتی ناکسری گذاری ناکه یعنی واجه دیده خویا کرن کوانا تشتی سری خود که بمشینه هنده که کردان قرب کنه کردان که هر دنجی والا بکنه ملت نیلینن کسی دیده بمینه هێزن هەفپەیمانان وەخەگەهان دیاوان ئەو چت بێژن ژوەرە یەن کوالسیۆن بەلەش گشتیان ڕاتێ گوتنە و گشتیژی دشوپینە یەک دقەحەرە حەزنی دەبێت دەبێت بڕە سیڤیل نێنە کوژدن یەک دەبێژە ئەمپەرە خەمگینێن یەک دەبێت نظام چییە بەس باید ئێشە دەرمان ناکرد خەمگینێتە بڕشتەرە بێژمارە پراتیکێتە تشتێکی بکەش بۆ بیشەری بسەکینی ته خمگین بیاد ماچه کرد ته خمگین نبی ماچه کرد گوش که خمگینی خاطی نظمان لازم سیویل نه نکشتن سیویل ته نکشتن دبسه که نه تدبیره که بگره برا بیجه ترکو را بسه کنه برا ترک بابا آلات خورا بیجه بسه کنه نه این کسی که ورگاد که نه و همزانن گوش کیجی دانه یعنی گوش کیجی باندور خواجی سر ترکیه انا اماش بو مسئله برجواندی هم که از ناقاز خاطری ترکیه و خاطری وانا بمینه ایشش بروی اوی دستیوان بردانه یعنی تدوی بلکه خونه گلی کرد اوه یعنی خونه گلی کرد حلال هر کس کنه بکه یعنی مناسبش از قدم ده بشم را داریم باشور هم گشکن سپاس دکم راستی آین از زمان پشتگری خواجه آین از زمان دخوازم آلی کار بنجی هم سپاسی وانا دکم لهم اوی در وی اوی در وی کردان کسی که حتی نت پشتگری خواکری تمانه مامۆستا ساڵح بەرین هاژی وە گوتبوو و
ڕاستە ڕاست پەیوەندیاوە بە ئەن قەرارە هەیە پشتی دەرکەتنا وی شەری پشتیوان دو سێ ڕۆژان پەیوەندی بە ئەن قەرارە هاتیە کرن ji بۆ ڕاوەستاندنا شەر ئەگەر پەیوەندی هاتبەکردن چ بەرسفدایە بەڵێ ئاگای ئەمە نەگەیشتنێکی حەقانە تشتێکی کو باشارتی هەبێژی ئەم نزانن ئەز ئینە ناکەم کو هەبێژم باشە لە ئالیەکی دن دخوازم وێژی بپرسن فەرەنسا و ئەمریکا دوو وڵات بوون کۆرۆلاخوا لە باکوورە ڕۆژهەڵاتی سووریە و لە سووریە بتەڤ هەبوو ئەو هاتنە ئاگەهدارکردن چ دەبێژن ژوەرە بەڵێ ئەونا دەبێژن یعنی دەبێشتە ئەمە خەمگینن لەگەرەگەوە تشتا نەبێ گەرەک سیویل نەنەکوشتن ئەم دەخوازن کو هەر ئەولێژی سار ببن هەر ئەولێژی باقل تەف بگەرن بە هەر ئاقل نظام چ ببن مەسەلە باید تیرێ ناکێ یا تەمام ئەم گوڵەتات بکەن ئەم باقل تەف دەگەرن ئەم ناخوازن شەر ببێ ئەم ئاشتێت خوازنە بەس ئێوانی کولێت خێ نە ئەمن ئەول مەدخینە یعنی تکانی ببێژی ئەم ڕۆبن بەرخەدانی خۆی ڕاواژی دەبژێ بەردن یعنی ئەم تەسلیم ببن وێ نەمەقبولە کەس قبول ناکرد ئەمە ئەم هیوی دکەن تۆبی هەم ئەمریکاژی و هەم فرانساژی و هەم ئینگلتەرەژی و هین تاوەڕێ خۆ یعنی ئەمە خۆپەشبی ئەوی شتر بن زەڵالتر بن هینە خوێ تشتیانە بەرچاوەند منە خوێ سیویل تێنە کوشتنە تێ توپۆرانکردنە بۆیە دەبێت تشتێک جارێک ژێرە بێدیتن پشتی دەرکەتنا وی شەڕی ڕێکەفتن مانت نابەرەوە حکوومەتێدا ونێ دانوستاندنان لەسەر جیبجیکردناوێ بکەن یانژی نەمانە ڕێکەفتن عشقا مەسەلە دوێ دەرێدا ئەمە وانە گشکی وا پەپچوونا وا شەڕە و وا کوشتنا گشکی داوانە کو ئەم vê hevpeymane xerab bikin em jî xerab nakin ve hevpeymana ji bo gelê Sûriye ji bo me ji bo pêşa roja gişkî em qasî ku kane bin em waya xerab nakin kotke xerab bikin bir ew xerab bikin lê em waya xerab nakin em pê bigirin hetanê dawî tiştek wî ji bî hewî em dixwazin ê garantor hene yani devletê garantor hene koalisyonê navnetewî hebû Amerika hebû İngiltere hebû êdîn hebûn wana xwedî lê derkevin xwedî ve hevpeymane derkevin xwedî bikin ku wî tiştî pêk bînin ji ber ew najî yani va tiştê hana ku dibin nejnihaza cerkî ku hevpeymane îmzebî hetan ha kelemê ku derdixin êşê ku derdixin warpasa kuştinê ku dikine ku dixwazin me bikişîne warekê ku em bê me dev jê berata kêfî wan bê em jî waya nabêjin em hevpeymane em e bimeşînin qasî ku em kanibin em e bimeşînin berxedan bê gerek em e berxedanê jî bikin lê hema em bi kêfî wana û ba komployê wana hana ku dixwazin pê hevpeymane beravîtê bikin em gula wana nakin الآليەکی دن مامۆستا ساڵح سەرۆک بارزانî di peyamekê de got ku ev tişta ku çê dibe li taxên Kurdan li Helebê ev êrîş gefa genosaydê jî li ser Kurdan zêdetir dike ev yek genosayda Kurdan e hûn vê yekê çawa dibînin û daxwaziya we ji serkirdeyên Herêma Kurdistanê çi ye bêguman yani mijara spasî wek manî ziman tevayê rayadarê başûr gişkî em spasî wana dikin ji bo we sekinê wana hana ku li kêlekê gelê me sekin hene em hêvî dikin ku waya jî hîn di pratikê de bêrîne ku têkilê me em tev nêzik bibin yani meseleyê me Kurdan em gişkî bi hev rane nigê me bi hev re felaqê dane bir we her kesek zanibe bir yek nebêje wela hefrî neamine yan ez nebêjim zaqo neamine bir êdî nebe mehabat neamine filan neamine em e gişkî em gişkî evî welatîne li kêderek ku pozî me xwîn dibe em gişkî pê dêje û bêgumanî ro efrin jî efrîna başûrê jî yenekê jî pêdekê jî bakurê jî birava tiştana jî gişkî zanibin bîna ku Kobanî a gişkan bû îro Şêx Mesûd Eşrefî jî a tevayî Kurdan e wê zelal e em ez ber wî wî jareke din em spasî rayadarê başûr gişkan dikin Ez gelekî spasiya te dikim ku tu mêvanê me bûyî birêz Salih Mislem endamê desteya hevserokatiya PYD Mislav rê ji bo Tu her hebî serkeftin